Slobodan udarac za Hajduk zbog ofsajda Bore Cvetkovića. Vulić. Gračan Elzner. Gračan. Petrović. Deverić. Petrović. Deverić. Start Čaplića i ozljeda Deverića. Nadamo se da nije to koljeno. Znamo da je Deverić operirao koljeno kod profesora doktora Marka Pećine. Dugo je izbivao izvan terena upravo zbog te ozljede koljena. Vratio se u punoj snazi. Evo ga sada, vidjeli smo ga u prvom poluvremenu kako je u slalomu Roka Petrovića krstario terenom. Ozljeda je, čini se, ipak potpuno zaboravljena i psihološki, a i medicinski riješena. Vulić. Petrović. I kad već spominjam doktora Pećinu, on je izvršio operaciju ozlijeđeni pudar, sada ima u koljenu umjetni ligament na rehabilitacije i čini se da će uskoro trenirati punom snagom. Mrkela. Boro Cvetković i Zoran Vujović. Nikolić. Boro Cvetković. Gračan. Elzner. Zoran Vujović. Petrinović. Deverić. Slobodan udarac za Hajduk u 5. minuti nastavka. 0:0. Nema sada Sliškovića, pa će slobodan udarac izvesti Vulić. Šteta što Vulića neće biti protiv Varegema, bio je protiv Torina jedan od najboljih igrača Hajduka. Mrkela. Nikolić. Mrkela. Nikolić. Gračan. Mrkela. Čaplić. Elzner. Mrkela. Hajduk reprezentacija 0:0. Možda ovoj reprezentaciji nije potreban onaj dodatak olimpijska, to je bila olimpijska reprezentacija, međutim sada u ovom razdoblju uz neke igrače Hajduka, to je A selekcija, reprezentacija Jugoslavije, čiji će igrači igrati u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Sedma minuta drugog poluvremena, 0:0. Nikolić. Čelić.
Stojković. Stojković. Vulić. Deverić. Vulić. Petrović. Zlatko Vujović, Petrović. Zlatko Vujović. Vulić. Gračan. Petrinović. Zoran Vujović. Gračan. Ispravio je Zoran Vujović. 8. minuta drugog poluvremena, 0:0. Jak vjetar, bura u mnogome je doprinijela tome da se u nogometnom smislu umanji fešta, da utakmica ne bude onakva kakva je mogla biti. Gledalište bi bilo sigurno puno, možda ne do posljednjeg mjesta, ali tribine ne bi zjapile tako prazne da nije tako hladno. Split kao da je odsječen od svijeta, na sve strane snijeg. Zaista je hladno u Splitu, tako da igrači ono što su pokazali u prvom poluvremenu i što pokazuju sada, poletnu dinamičnu igru, ništa im se ne može prigovoriti, samo im se može čestitati i pohvaliti na jednoj ozbiljnosti kojom su pristupili ovoj utakmici. Jedino nedostaju zgodici. Možda će ih biti sada u ovih posljednjih 35 minuta. Miljuš. Katanec i Gudelj. Slobodan udarac. 10. minuta drugog poluvremena, 0:0. Miljuš. Gudelj. Deverić. Petrović. Dobro ubačena lopta, ali nije bilo tamo brzi igrača Hajduka koji bi se ubacili. Vulić. Gudelj. Zoran Vujović. Vulić. Miljuš. Zoran Vujović. Čelić. Prekršaj na Stojkoviću. Napravio ga je Gudelj. Nikolić. Deverić. Zlatko Vujović. Radanović. Elzner. Katanec. Nikolić. Petrović. Opet Petrović. Nikolić. Boro Cvetković. Mrkela. Petrinović je prepustio loptu Miljušu.
Petrović. Zoran Vujović. Petrović. Zoran Vujović. Zlatko Vujović. Ipak Radanović. Deverić. Baljić. Gračan. U ofsajdu je bio Boro Cvetković. Zlatko Vujović. S druge strane Deverić. Odbio je Elsner. 13. minuta drugog dijela, 0:0. Čaplić. Nikolić. I to je bila šansa za Boru Cvetkovića. Šansa poput onih kakve je imao Hajduk u prvom poluvremenu kada su pred vratima u nekoliko navrata bili Zlatko Vujović i Gudelj. Sada je evo priliku imao da postigne zgoditak i Boro Cvetković. Deverić. Zoran Vujović. Gudelj. Nikolić. Jedna izmjena već je izvršena u reprezentaciji, ušao je Bursač, a izašao je onaj što žuri na brod Gračan. Evo i Tipurića u sastavu Hajduka. Izlazi Miljuš. Trener Poklepović mora voditi brigu o tome da Miljuš i Vulić imaju žute kartone i da neće moći igrati na prvoj utakmici u Splitu protiv Varegema. I mora ukomponirati igru sa Tipurićem i još po nekim vjerojatno kasnije sa Asanovićem. Možda ne na ovoj utakmici, ali sigurno u pripremi za Varegem koji bi zamijenio Vulića. Tako će ova utakmica poslužiti, osim što ima svečarski ton, i za uigravanje za one utakmice koje se vode kao službene. 16. minuta drugog poluvremena, 0:0. Zoran Vujović. Deverić. Radanović. Mrkela. Stojković. Sedamnaesta minuta, još nema zgoditaka. Nikolić. Jerolimov. Gudelj.
Stojković je produžio tamo do Nikolića, evo sada ponovo Stojkovića. Elsner. Ubacio je Tipurić. Radanović. Čaplić. Nikolić. Stojković. Nikolić. Stojković. Katanec, Stojković. Mrkela. Nešto manje od 20 minuta, 19. minuta u drugom poluvremenu, 0:0. Trener Poklepović nada se da će se Pudar brzo oporaviti kako bi Hajduk imao 3 golmana, iako Varvodić izvanredno dobro obavlja svoj posao. Zamjena mu je sada Pralija, ali sa 2 golmana klub koji računa sa visokim dometima u Europskom kupu ipak teško može izaći na kraj. Ako se jedan ozljedi, može biti tekako neugodno. Deverić. Nehotico ga je povukao rukom Elsner. Deverić je ostao tamo ležati na travi. Evo već mu Elsner pruža pomoć u protunapadu. Boro Cvetković. Petrinović se našao u dobrom trenutku za Hajduk. Izbacio loptu, ali tamo na drugoj strani ostao je ležati Deverić. Deverić sigurno igra sa najvećim radijusom kretanja u napadu, raspoložen, željan igre. On će biti veliko pojačanje za Hajduk u nastupima za Europski kup. Trener Poklepović namjerava ono što je uostalom već i davno u nogometu izmišljeno, da igrom tandema iznenadi, da pokrije prostore i za špic napada i za konstrukciju igre. Jedan od takvih tandema trebali bi upravo biti Zlatko Vujović i Deverić. Uostalom u Hajduku je uvijek bilo tandema, sjetimo se samo Frane Matušića i Vukasa, a naravno i u ostalim momčadima. Iz igre je izašao Deverić, ali po svemu sudeći ozljeda nije takve naravi da on ne bi igrao već na sljedećoj utakmici, a najvjerojatnije i na ovoj. Jerolimo. Zlatko Vujović. Rukom je igrao Boro Cvetković. Sada već 22. minuta, bez goditaka, ušao u igru Deverić. 22. minuta drugog poluvremena. Čaplić. Baljić. Stojković. Mrkela. Elsner. Baljić. Mrkela. Čelić. Baljić. Čaplić. Nikolić. Tipurić. Gudelj. Vulić. Zlatko Vujović je vjerojatno pomislio da je iza njega Deverić, međutim evo tu je
bio Radanović, Nikolić, Radanović. Ovaj stadion ostao mu je u lijepoj uspomeni. Svi se sjećamo onog zgoditka Radanovića na utakmici protiv Bugarske. U napadu Vulić. Vulić i sudac je vrlo dobro reagirao, dopustivši prednost jer je Zlatko Vujović bio u prodoru, ali on nije iskoristio tu šansu. Dobro je reagirao Glavina. Nije dao znak za prekid, iako je to bio očigledan prekršaj. Dozvolio je prednost, ali Zlatko Vujović nije iskoristio najpovoljniju priliku. Evo pogledajmo, tamo u pozadini bio je prekršaj Zlatko Vujović, ali stativa je ponovo zaustavila loptu. 0:0 u 23. minuti nastavka. Nije uspio Mrkela. Zlatko Vujović. Elzner. Čaplić. Petrović. Čelić. Baljić traži pomoć fizioterapeuta Karla Žagara. Zoran Vujović. Zlatko Vujović i koncentrirani, vrlo dobri Stojić. Jerolimov. Petrović. Zoran Vujović. Petrović. Slobodan udarac zbog prekršaja na Petroviću. Vulić. Petrović. Vulić. Boro Cvetković. Stojković. Zoran Vujović. Vulić. Deverić. Deverić. Baljić je izbio. Nikolić. Bursać. Nikolić. Lopta za reprezentaciju. 26. minuta drugog dijela 0:0. Katanec. Nikolić. Elzner. Nikolić. Jerolimov. Katanec. Tipurić.
Uskoro će se Bursać ponovo naći na ovom stadionu kao centar for Sutjeske. Sutjeska igra s Hajdukom u prvom kolu drugog dijela prvenstva ovdje u Splitu uz direktan televizijski prijenos. Biće to početkom sljedećeg mjeseca, a početkom sljedećeg mjeseca 5.3. igraće Hajduk i Varegem. Čelić. Gudelj. Čelić. Nikolić. Tipurić. Petrović. Vulić. Čapljić. Nikolić. Petrović. Ali sprema se u igru ući Vlaisavljević. Igrač budućnosti. Deverić. Bursać. Bursać i Zoran Vujović. Bursać. Čelić. Petrović. Vulić. Čaplić. Mrkela. Gudelj. Deverić je bio u offside. U offsideu je bio Deverić, duboka 2 metra. 30. minuta, 0:0. Fizioterapeut reprezentacije Karlo Žagar pokazuje da će iz igre izaći Baljić. Baljića umjesto njega Vlaisavljević. Elzner. Stojković. Čaplić. Katanec. Nikolić. Zoran Vujović. Jerolimov. Tipurić. Stojić. Vujović je tukao Deverić. Ponovo Vujović. Elzner je tamo odbio i kakva je to gužva bila pred vratima Stojića. Proradio je naš reportažni magnetoskop, pa ćemo vjerojatno to još jednom vidjeti. Ima u ostalom vremena, još uvijek traje akcija pred vratima reprezentacije. Vulić. Još jedna od brojnih prigoda za Hajduk na ovoj utakmici. Još jedna promašena šansa. Jedino što se možemo toplo nadati da je Hajduk svoju kvotu promašaja iskoristio na ovoj utakmici. Da će biti bolje u Europskom kupu protiv Varegema.
32. minuta, sada već 33. Zgoditaka je moglo biti, ali nema na ovoj utakmici između reprezentacije i Hajduka. Tipurić je nabacio, Stojić je samo odbio loptu, pa je tu kao Vuljović, odbio je Elzner, nije mogao do lopte Deverić, ali evo ponovo Deverića i ponovo šansa za Hajduk. Ponovo Vuljović i opet ništa, opet ništa. Stojić ima pune ruke posla. Ono što je zaista pohvalno u igri Hajduka na ovoj utakmici protiv naše najjače selekcije, da zna stvoriti šansu za Zgoditak, a to je prije važnih susreta i te kako važno. .33. minuta, 0:0. Katanec. Čelić. Katanec. Nikolić. Mrkela. I za ovu reprezentaciju može se reći da ima potencijala, da možemo sa izvjesnim optimizmom očekivati utakmice u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Reprezentativci su pokazali dosta želje i motiva za nadigravanje. Ima tu igrača od kojih bi se dala sastaviti tekako čvrsta reprezentacija. Nadajmo se da će biti tako. Izašao je Boro Cvetković, a u igru ušao Savićević. Pred vratima je bio Bursać, ali mnogo igrača Hajduka bilo je tamo oko njega. 35. minuta drugog poluvremena, 0:0. Rukom je igrao Petrović. Još 10 minuta do završetka susreta, 0:0. Čapljić savladao Stojića. Još jedna šansa Hajduka je propuštena. Stojković. Katanec. Gudelj. Tipurić. Katanec. Mrkela. Zoran Mujović. Katanec. Nikolić. Stojković. I Bursać nije sladao Varvodića. Bursać je sada bio pred vratima. Mogao se upisati u listu strijelaca kao za sada jedini strijelac. Uostalom on jeste najbolji u našem prvenstvu. Ali u trenutku kada je trebao biti najsabraniji nije prevario Varvodića. 0:0 je u 38. minuti.
Na svaku treću šansu Hajduka i jedna šansa reprezentacije ovog puta imao je Bursač. Gudelj. Trideset deveta minuta 0:0. Bursač. Bursač. Zoran Vujović. Tipurić. Gudelj. Vlajsavljević. Nikolić. Tipurić. Gudelj. Radanović. Elzner. I vi, poštovani gledalci, što strpljivo kraj ekrana čekate da padne barem jedan zgoditak, zaslužujete ga, naročito gledalci koji su ovdje na tribinama i koji se smrzavaju na ovoj hladnoći. Međutim, evo, zgoditka nema, iako šansi ima dovoljno. Igrači će zaslužiti topli čaj jer se pošteno bore, ali nažalost ne mogu postići zgoditak, a taj topli čaj nas podsjeća na one dane kada su prije 70 godina jedan ugovor o utakmici potpisali Sinjski Junak i Hajduk, a u ugovoru stoji da je Hajduk kao domaćin poslije utakmice dužan igračima Junaka ponuditi čaj i sendvič. Bila su to dobra, stara, amaterska vremena i sada će igrači dobiti čaj i zaslužili su ga poslije ove hladnoće, možda malo i pojačani. 41. minuta, dakle nešto manje od 5 minuta do završetka utakmice, 0:0. Tipurić. Katanec. Tipurić. Savičević. Markela. Bursač. Čaplić. Stojković. Čaplić. Nikolić Čaplić. Petrović. Deverić. U sredini Zlatko Vujović. Deverić. Petrović. Čelić. Petrović. Čelić. Četrdeset treća minuta. Sve su manje šanse da ipak vidimo zgoditak na ovoj utakmici. 42 minute i 22 sekunde igre u drugom poluvremenu. Nadoknađivanja vremena neće biti jer nije bilo ni potrebno. Ozlijeđenih igrača osim Sliškovića i nekih pauza nije bilo, igralo se korektno. Borbeno s obje strane u jednoj poletnoj dinamičnoj utakmici.
koju su podjednako ozbiljno shvatili igrači Hajduka i reprezentacije. Petrović. Mrkela. Zoran Vujović. Čelić. Tipurić. Tipurić. Gudelj. Tipurić. Vujović. Najbolji strijelac u kupu UEFA u europskom natjecanju neće imati pravo na takve promašaje. Elsner. Nikolić. Posljednja minuta susreta. Stojković. U sve komplimente igračima za borbenost, ovu ćemo utakmicu ipak više pamtiti po uzdasima zbog promašenih prilika, nego li po aplauzima. Najveći pljesak na ovoj utakmici ipak je dobio 87-godišnji Marin Brajević kada je napuštao teren poslije početnog udarca, ali možda i u tome ima neke lijepe simbolike. Poštovani gledaoci, susret između reprezentacije i Hajduka je završen rezultatom 0:0, a sada pogledajte reportažu o... Prvi gosti su igrači srednjoškolskog sportskog kluba Sarajevo, prvog nogometnog kluba u Bosni i Hercegovini koje je predvodio osnivač dr. Fedor Lukač. Bilo je to 7. travnja 1912. godine. U to vrijeme smo jednoga lijepoga ljetnog dana zaključili novo osnovani Sarajevski športski klub da pođemo u Split na utakmicu i dogovorimo se sa Hajdukom da dođemo tamo negdje krajem augusta 1911. Bili smo pravi, čisti, najčistiji amateri. Ne samo da smo u svom skromnom đačkom džeparcu kupovali kopačke i loptu i grede za fudbalsku kapiju, nego smo čak i putovali u svom trošku, bez dnevnica i nagrada. I tako smo bili siromašni da od Livna nismo imali više sredstava za putovanje, nego smo išli pješice. Od Livna do Splita? Od Livna do Splita pješice i svaki je na sebi nosio veliki ruksak, ali pošto nismo mogli spavati u hotelima ili privatno, to smo nosili i šator. Pa smo u šatoru noćivali i ložili vatru i na vatri pekli što smo imali. Uspili kad smo došli, napravili smo senzaciju. Domaći, lokalni dnevnik koji je postojao, ne znam kako se zvao, prozvao nas je, pošto nismo imali imena, srednjoškolski sportski klub Osman. Sad smo bili Osman jer smo iz Bosne. I odigrali smo junački utakmicu onako umorni protiv Hajduka i prvi dan na naše veliko iznenađenje dobili smo utakmicu. Skromno, sa 1:0 imali smo fenomenalnog golmana nekog Mališevića, davno pokojnog. Ali drugi dan su nas isprašili pošteno sa 4:1. Poslije Prvog svjetskog rata Hajduk ima sjajnu momčad. U reprezentaciji Jugoslavije protiv Čehoslovačke u Zagrebu 1924. igra 10 Hajdukovaca i vratar Haška Fridrih.
Hajduk po prvi puta osvaja naslov prvaka Jugoslavije 1927. Da bi taj uspjeh ponovio 1929. Tada su igrali Gazari, Kurir, Markovina, Dešković, Lemešić, braća Bonačić, braća Poduje, Montana, pa kasnije Čulić, Rodin, Mikačić, Bakotić, Benčić, Marušić i drugi. Hajduk gostuje u Africi na Malti da bi 1931. pošao na 4-mjesečnu turneju po zemljama Južne Amerike. 1941. počinju strahote rata. Hajduci se priključuju hrabrim sinovima naše zemlje i odlaze u partizane. Drug Ljubo Benčić, čovjek, igrač iz slavne generacije prije rata Hajduka, izveo je igrače Hajduka iz Splita na oslobođeni teoriji. A kako? Eto, kao trener Hajduka imao sam zadatak od Narodnog odbora da angažiram sve igrače i da s njima razgovaram da li su voljni da idu u partizane sa mnom i sa ostalim igračima koji su već u partizanima. I mogu reći da sa svima s kojim sam razgovarao, tih je 14, svi su 14 pristali da idemo. Bio određen dan kad ćemo ići, međutim, obzirom na to što se pročulo to u Splitu, da će igrači Hajduka ići u partizane, Narodni odbor je odlučio da se ubrza odlazak sa 2 dana. Jasno bio nalog da je obavijestim da putujemo da idemo već u nedjelju umjesto u utorak. I dogovor je bio na mostu kod Solina, kod Solinske ceste. U nedjelju ujutro, kod 9 sati, prvi smo bili ja i Janko Rodin, išli smo prema Solinu i nakon 100 metara imali smo da dočeka nas je, kaže, jedna drugarica koja je imala crvenu maramu. Ja sam s njom izmijenio lozinku i znao sam da je točno. Ona hodala ispred nas, ja i Janko Rodin iza nje 100 metara, iza nas 200 metara druga dvojica, pa dvojica i tako smo se dogurali do Dujmovače. Tamo u Dujmovači je bio kratki odmor i tamo su nas onda prihvatili drugovi koji su onda preko Solina, preko Rupotina gore, prema Kozjaku smo išli i opet smo se odmorili negdje, dobili neku večeru, to je bilo malo pulente za večeru, na komad kamena smo to jeli, razumijete, tanjura nije bilo i kad je pao mrak, onda smo se uputili prema sjedištu partizana na vrh Kozjaka gore. Naš ratni brod Topčider 2. svibnja u zoru prevezao je posljednju grupu Hajdukovaca na nepokoreni Vis. Drug Tonči Brešan je čovjek koji je bio mitraljezac na MB4, odnosno Topčideru, brodu koji je prevezao Hajdukovce na Vis. Pričate. Jednostavno, kao i svaki ratni zadatak, obavio se i taj. Naređenje je glasilo, Hajduka treba prebaciti iz Drvenika malog na Vis. To je naredba bila negdje, koliko se sjećam sada, 30. aprila 1944. godine. Isplovili smo u sumrak kao i na svaki ratni zadatak, no međutim se teškog nevremena, tremontane, kako to mi pomorci nazivamo, bili smo prisiljeni poslije 5 sati vožnje da se vratimo natrag u luku na obavljenog zadatka. I koliko se mogu danas prisjetiti poslije 40 godina, to je jedini put da smo se vratili na obavljenog zadatka. Međutim, sutra dana se naravno čekao opet taj isti zadatak kojeg smo normalno uspjehom obavili i 2. maja sretno uplovili sa našim Hajdukom u Vis. Ne znam, možda ja sam se vratio u te najmlađe dane kad sam upoznao Hajduka jer sam vezan za Hajduka. A Hajduk je predstavljao jednu veliku snagu, moralnu, vidjeti Jozu Matošća, Franu Matošća, lično doživjeti. To je bila veličina. Kako je bio naoružan vaš Topčider? Pa to koji svaki drugi naši naoružani brod, ali uglavnom je bio naoružan sa 4 brede 20 mm i jednim protutenkovskim topom 40 mm. Brod je isto 7 čvorova, to je bila jako mala brzina, ali kao slično svi drugi ratni naoružani brodovi za vrijeme Narodnooslobodilačkog rata. 4 mitraljeza, oni su bili normalno prilično jako oružje za tako mali brod gledajući, ali uglavnom suprotstavljali smo se neprijatelju u svakoj prilici. Hajduk je pošao na slavan i častan put svoje bogate povijesti. Postaje sportski predstavnik armije maršala Tita. Kao momčad Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije ispisuje najslavnije stranice našeg sporta. Jozo Matošić je svjedok svih događaja oko Hajduka i sudjelovanja Splićana u Narodno-oslobodilačkoj borbi.
Druže Matošiću, istina, prošlo je 37 godina od tada, ali vjerujem da se dobro sjećate svih detalja. Pa sjećam se dobro jer mi smo već 43. godine kada smo se prebacili na Visu, počeli smo nešto igrati sa fudbalom. Nismo imali igrališta, nego smo to mi sa jednom mladinskom brigadom provali nešto i napravili jedno igralište koje je bilo tako, nije bilo loše. U to vrijeme su mi drugo iz oblastnog komiteta i 26. divizije kazali da pokupi sve fudbalere koji su na Visu. Međutim, nije bilo mnogo, bilo je oko 12 nas, bilo je nešto od Hajduka, nešto od Splita, radničkog sportskog kluba Splita i tako smo počeli da igramo fudbal. Igrali smo prvu utakmicu sa Englezima i tu smo dobili, drugu smo izgubili sa 2:1. I onda su drugoj oblastnom komitetu kazali daj napišite jedno pismo da bi povukli ove druge fudbalere iz Splita. Međutim, kroz to vrijeme već se radilo u Splitu da se pokupu tu i svi ostali i na jedan put, pošto smo mi živjeli zasebno u Marine zemlje, na jedan put mi javljaju iz oblastnog komiteta, kaže u Visu su došli fudbaleri, skoči Jozo doli. I ja sam tada skočio dole, kad ima sam što vidjeti, svi igrači i svi rukovodioci uprave, bivše uprave Hajduka. Smjestili smo se u Marine zemlje, u jednoj maloj kućici, tamo je bila jedna mala kuhinja sa jednom malom pečišta. Tamo smo nam pekli kruh i živjeli smo po šatore tu, jer nismo svi mogli u toj kući stati. Tu su Hajdukovci dobili svoje prve partizanske uniforme. Tu je na bijeli Hajdukov dres po prvi puta stavljena crvena zvijezda. Igralište je bilo daleko oko 2 km, a tik pokraj slijetali su naši saveznički avioni na veliki aerodrom koji je danas pretvoren, kao što vidite, u bogate vinograde. Kad je došao Hajduk, onda smo imali obnovu Hajduka. Tamo u domu, na Visu, osnova se Hajduk. Tu je bila velika svečanost, tu su bili svi naši rukovodioci na Visu, kao i Churchilla sin. I tu je bila jedna, uz tu novo osnivanje Hajduka, bila je i zabava neka pjesma i tako. Sa svečane sjednice poslali smo pozdravi maršalu Titu, Pavnoju i gradu Splitu. I kad ste imali prvu utakmicu Hajduka kao momčadi Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije? Prvu utakmicu odigrali na Visu, blizu aerodroma. I tu smo pobjedili Queens regiment sa 7:1. I poslije smo krenuli za Italiju. Hajduk je odigrao niz utakmica u oslobođenim mjestima Italije. Tamo je bilo uvijek velik broj naših boraca ranjenika. Najveći sportski događaj u Drugom svjetskom ratu bio je susret između Hajduka i vojničke reprezentacije Velike Britanije u Bariju 23. rujna 1944. Englezi su nastupili sa 7 reprezentativaca, pobjedivši sa 7:2. Samo ja vjerujem da mi ne bi bili izgubili 7:2, da nismo imali bolest, ni malariju smo imali pojedinci i onda nismo imali dovoljno kondicije. Da smo imali kondicije, rezultat je bio poluvrijeme 2:2. Recite Matošiću, a kakve ste dresove imali? Dresove smo imali, ove iste dresove koje smo učinili u Starigradu na Hvaru. A kako izgledao? To Bijeli? je sivkasti sa crvenom zvijezdom i na toj utakmici se igrala prvi put reprezentativna utakmica sa jugoslavenskom trobojnicom na prsima. U stvari to je bila prva utakmica naše reprezentacije. Jugoslavije. Reprezentacije nove Titove Jugoslavije. A recite mi, ko je dao golove? Golove je dao Batinić jednoga i Frane jednoga. Frane Matošić uz svog brata Jozu je legenda Hajduka. Druže Matošiću, vi ste poznat kao golgeter u Hajduku. Recite, sjetite se u vašoj dugoj karijeri, koji je bio vaš gol najljepši, najzapaženiji, najvrijedniji? Da vam pravo kažem, svi su golovi važni i sve su vrijedni. Prema tome, gol treba dati, a to je najvažnije. Vi su vas tako učili treneri, vjerovatno? Da, nama su treneri uvijek učili da navalni igrači treba da pucaju na protivnički gol najmanje 4 do 5 puta svaki igrač. A to znači najmanje 20 udaraca na gol, a od 20 udaraca na gol uvijek će pasti 1, 2, a neki put pade i više golova. Pa ipak ima neki poseban. A slušajte, ima onaj kojega se dobro sjećam, to je poslije rata. Mislim, za vrijeme rata u Splitu smo igrali protiv engleske reprezentacije, pobjedili smo 1:0, a na Kninu je još bila borba.
Recite, Frane, kad ste vi prvi put obutili dres prvotimca Hajduka i koliko ste dugo igrali? To je već davno, 1934. godine. Imao sam 16,5 godina, igrali smo protiv Slavije Sarajevo, pobijedili smo 10-1, još je igrao Lemešić i Kragić i ja. I kad ste se rastali? Rastao sam se 56. Hajduk je prvak Jugoslavije 1950. bez poraza, što je također jedinstven uspjeh. U Hajduka samo 47. godine, sve bio do zaključno 62. godine. Odigrao sam 14 punih prvenstava sa prekidom nešto vojske, nešto kad sam bio u profesionalima. Hajduk me zadržao, a vjerovatno da se ponovo rodim, ponovo bi bio igrač Hajduka zbog jednog velikog drugarstva i poštenja, gledajući na publiku, gledajući na ono što su igrači Hajduka u to vrijeme za ono malo, ali uglavnom za svoj grad dali jugoslavenskom nogometu. Moj najdraži trenutak je bio, ja sam kao igrač Hajduka igrao 2 puta, jednom za reprezentaciju svijeta, jednom za reprezentaciju Europe i baš golovi koje sam postigao na tim utakmicama bili su djelo Hajdukovih trenera, a i učitelja, u stvari igrača koji su bili stariji od mene i koji su mi stvarno pružili toliko da sam se ja uzdigao na vrh europskog nogometa. Kup maršala Tita osvojen je 6 puta, od toga 5 puta zaredom, što još nikome nije uspjelo. U jedinstvenoj južnjačkoj atmosferi na velikoj fešti koja se ne pamti održana je u Splitu 1967. finalna utakmica za kup maršala Tita. Bio je to jedinstven slučaj da se najveći trofej naše nogometa dodijelio izvan Beograda. Naime, te godine odlučeno je ždrijebom između Splita i Sarajeva da se finalna utakmica igra na igralištu ispod Marjana. Pred prepunim gledalištem pokraj Plinare, pred oko 18.000 bučnih navijača, Hajduk je konačno triumfirao po prvi puta u jugoslavenskom kupu. U njegovim bogatim trofejnim vitrinama na počasnom mjestu sjajio je toliko željeni pokal dar druga Tita. Hajduk je pobjedio Sarajevo sa 2:1, a golove su postigli za Hajduk Ferić 1:0, zatim Obradov 2:0, dok je pred kraj igre Musemić snizio na konačnih 2:1. Utakmicu je vodio Lado Jakše iz Ljubljane. Srebrni prelazni pokal kapetanu Hajduka Vinku Kuciju predao je uz ogromno slavlje izaslanik Miljan Neoričić. Hajduk je tada igrao u sastavu Vukčević, Folić, Ristić, Slišković, Kuci, Bošković, Mušović, Nadoveza, Ferić, Hlevnjak, Obradov. Cijeli Split i Dalmacija plamtjeli su od sreće i oduševljeno pozdravili još jedan veliki uspjeh svog Hajduka. Na starom placu, podno legendarne murve, odgojile su se generacije izvanrednih igrača i reprezentativaca. Tu su rasli Repci i Tići i kontinentalci. Punih 68 godina se pod krošnjama murve slavilo, pjevalo, vikalo naprijed bili. Ovdje je zakucalo hajdučko srce. Danas je murva bez lišća, bez svojih tića i rebaca, odletjeli su u novo gnjezdo na Poljudu. Najveće priznanje dobio je legendarni Barba Luka Kaliterna, koji je posljednji puta na placu spustio Hajdukovu plavo-crvenu zastavu. Kapnula je pokoja suza, srce se steglo. Hvala ti još jednom, stari placu.
Ante, a recite nam sad ovako kad se rastajemo sa ovim placem, kako vam je pri srcu? Ništa nego da pukne. Da pukne. Tud je moj život prošao. I mladost. Od mladih dana. Grozno nadalje, ne mogu da ti kažem, ali me dira. Puno to za mene. Ko da se rastali sa svijetom. Nebrojeno je trofeja u vitrinama slavljenika Hajduka. Odlikovanja, pokali, priznanja, zastavice, darovi. Tu je i plaketa kojom je Hajduk kao momčad Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavija proglašen 1945. počasnom momčadi Slobodne Francuske. Predsjednik Republike drug Tito primio je predstavnike igrače Hajduka čak 6 puta, prihvaćajući se pokroviteljstva nad svim dosadašnjim njegovim jubilejima. Prvi put susreo se maršal Tito s Hajdukom 9. rujna 1945. u Beogradu, a 4 godine kasnije ponovo po povratku Hajduka sa turneje u Australiji. Maršal Tito odlikovao je Hajduk 2 puta, ordenom Zasluga za narod sa srebrnim vijencem te ordenom Bratstva jedinstva sa zlatnim vijencem. Predsjednik Tito je volio sport. Primajući igrače i rukovodstvo jednom je rekao: ja pratim vaš rad, ali moram da vam kažem da mi je vaš klub na srcu, naročito zbog toga što su se vaši članovi u toku rata u danima najteže borbe naših naroda zajedno borili s ostalim našim borcima. Danas Hajduk nastavlja tradiciju prethodnih generacija, pa i one zlatne iz posljednjeg desetljeća u razdoblju između 1970. i 1980. kada su osvojena 4 naslova prvaka Jugoslavije, 5 puta zaredom kup maršala Tita, dok su omladinci izborili čak 10 jugoslavenskih trofeja. Druže Sliskoviću, vi ste Mostarac. Kako ste se vi snašli u Splitu i u dresu bijelih? Ja lično veoma dobro. Mislim da je bilo nekih poteškoća u mojoj prvoj godini dolaska u Split, ali klima ista, mentalitet isti, naravi iste, tako da se nije bilo teško uklopiti u život jednoga Splita. Ja mislim da su me ljudi ovdje lijepo primili, da sam se ja njima odužio na neki način svojim igrama i mislim da je obostrano zadovoljstvo.
Zlatko Vujović je kapetan momčadi Hajduka. Zlatko, uoči jubileja ja vam čestitam što ste član ove momčadi. Recite vaše osjećaje. Hvala vama, ja sam i tako kao moji igrači veoma sretni što se nalazimo u ovoj ekipi. Mi i uprava što slavimo 75. godišnjicu Hajduka. Svi smo ponosni i ja mogu obećati svoje lično ime i ime igrača. Ovi svi igrači koji su ovdje da će se dušom i srcem boriti za Hajduka kao i njihovi prethodnici. Miljenko Smoje, poznati kroničar Dalmacije, a osobito Splita. Čovjek koga nogometaši diljem čitave naše zemlje poznaju po Malom Marinku. Druže Miljenko, šta je značio Hajduk za ovaj grad? Evo ovako bi ja to objasnio s jednom sintezom. Naš Split je na geografskoj karti svijeta, pa i Europe, malo beznačajno gotovo mjesto, ne neusredno. A kad bimo pravili športsku kartu svijeta, onda je Split velegrad, jer treba ga označiti kao što se označava Pariz, Rim, London, Moskva, tako treba označiti Split. A taj športski veliki Split datira sa rođenjem Hajduka. Sve počinje od Hajduka. Ko gleda tu istoriju Splita, vidit će da početkom stoljeća prije Hajduka nije bilo ništa. Šta je bio splitski šport? Gospodičići su jašili na nekoliko konja, na kraju u njivu, djeca su puštali zmajeve, neka gospoda su se bola sa mačevima, nešto se malo veslalo onim velikim čamcima i onda je došla borba luka, Hajduk i balun. I te težake splitske radnike, te plebejce Splićane, koji veze nisu nikakve imali sa športom, borba luka je naučila odit, trkat, imat pregled, gledat. I od Hajduka počinju ne samo balun, nego počinju svi splitski športovi. Borba luka je Splićane učila ne samo igra na balun, učila je veslat, učila je plivat, učila je igrat na vaterpolo. Nije to slučajnost, razumiješ da je Split onda u ono vrijeme kad ima 24.000 stanovnika već bio dvostruki prvak Jugoslavije u balunu i u nizu športova. U svim važnijim športovima Split recimo 27. 29. dominira. Jer to je gotovo jedna fenomenalna jedna stvar, da se između dva velika grada, između dva velika športska centra, Beograda i Zagreba pojavljuje jedan mali gradić, gotovo onda dotad nepoznat, i koji konkurira u svemu. Hajduk je za Split jedna posebna dimenzija, jer više nedjeljiva od grada. I ja te osnivače Hajduka, sa Barba Luka, na čelu baš Barba Luku, stavljam među najveće u galeriji Splićana. Meni je, po mome poimanju, je Barba Luka isto tako veliki kao što je bio, recimo Tomar Tiđak, ili što je Marko Marulić. Ozbiljno, ne stvaram pri tome nikakve spardačine, ne šalim se, nego to je za naš grad jednaka veličina kao Marulova ili kao što je bila Tiđakonova.
Rodi